Drugari ovdje u Ki Games 9, danas ćemo da gledamo smiješne videe, pa možemo da počnemo. Evo. Vidite. Vidite, pala je. Šta je ovo, voze neke motore? Vidite, drugari, sad će da ga pogodi u dupenje. Jao, se pali. Otišao mu toča. Ja. Gledajte što da pokući. Ija! Gledajte ovo, ja ne znam šta je. Udari u vrata. It's time to wake Kyle up. Let's get up. Evo, gledajte sad. Kako će nam propadne ceo krevet. Pa sam je kriv. Čekaj da pauziramo, sad ćemo za minut da dođemo. Se opet, evo, puštamo. Vidite, ovo je što se dura. Ja, se udario. Ovaj upade tamo. Ja. Drugari, evo sad ću samo da smanjim. Drugari, nastavili smo. Evo samo da pustim druge snipove, budete tu. Drugari. Yeah. I to bi bilo to, drugari, hvala što ste pogledali ovaj klip, ostavite like, share i subscribe, mi se vidimo u sljedećem klipu, ćao!